Dobrodošli u novi video. Danas malo drugačiji uvod. I prvo trebamo kupiti neke namirnice. Pa idemo u Spar po njih. Idemo nam jaja. Prvo što probamo. Svasici ovako. Zatim treba meso. Naravno mlijeko i tjestenina. Uzet ćemo ovo. Namirnice su ovdje. Možemo ići pripremiti obrok. Sada kada imamo sve namirnice, možemo pripremiti s pripremom. Ovdje imamo junetinu koju ćemo narezati na trakice. Sada ćemo ih prebaciti. Ovdje imamo češnjak, njega sitno nacijeckati samo. Pa dodajemo češnjak. Naravno solimo. I malo papra. Malo maslinovog ulja. Dobro spromiješati. I ostavimo sa strane. Ovdje imamo krompira, njega ćemo na kockice. Krompir je narezan, ostavljamo da se kuha. Stavljamo ga naravno u solenu vodu. Zagrijanu tavu dodajemo maslac i meso. Zatim dodamo šampinjone i njih osolimo. I sve zajedno dištamo. Na sam kraj dodajemo miks, grašak, kukuruz, paprika. Ovo nam je gotovo. Krompir je kuhan, pa ćemo ga sjediti. Sad imamo potreban ovakav jedan manji propan. Papirom za pečenje, po njega bacimo krompir, usporedimo ga po cijeloj površini, možete ga malo otisnuti, nije problem. Dodajemo sira, zatim meso s povrćem, isto rasporedimo po cijeloj površini, da bude ravnomjerno. Ako nisi do sad, prepadi se na kanal, puno bi mi značilo. I zatim dodajemo još sira. I stavljamo u pečicu dok se sir ne rastopi. I evo ga, ovo nam je gotovo. Sada slijedi najgori dio, čekajmo da se ohladi. Nije se baš ništa previše ohladilo, ali nemam vremena čekati. Ovo ljudi, ovo je savršeno. Vjerujte mi, probajte, nećete požaliti. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao.